Ayon kay Papa Pio ika-12, wala nang mas mabisang paraan pa upang pababain ang grasya ng Diyos para sa pamilya, kundi ang araw-araw na pananalangin ng Santo Rosario. Upang awitan ang Birheng Maria ng kantang pinamagatang Ave Maris Stella ni San Bernardo, narito po ang Saint Maria Goretti Choir. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, anche semper vero, Felis Celi porta, Sumensi Gabrieli sore, fundanos in pace, mutan sebe nomen, solve vincula regis, profe lumen cecis, qualia nostra pene, bona conta posce, usate sei madre, sumat per reces, qui nobis natus, tulis estetus, Virgo singularis, iter omnes mitis, nos culpis solutus, mites facet casus, vita presapuram, ide para todo, ut videntes Jesús.